Kadin Dayal Upadhyaya Community College DDU-CC Wahiajer hagakat sotri uniu banai da pengkut ko yei esikai wan rusngi nei bentaki kentai heya to irukom penmiat yei durkmat kam ju irukom penwandur ye usnyu watip kam ka makeup and hairstyling training program. Hagani kesngi da samle ye ki certificates chaki kena ki wada pendep ye cha sikai ki wa empalat san pangon. Hagaya lang wapalai da wellness rembai, utai borlang patau executive member ke KHADC de manu kamu kongsan, u Dr. FR Sumer librarian nihu shelong kamu sembut kongsan, hei lang urimis pertu dekot kecnong Wahiajer, ke artisong lamari kam gabru cempang wa isikai wa kiwi. Utai borlang patau kamu kongsan hawa kelam ongu kasap makeup and hairstyling to kawa niliang ke sorkal apen celur bahago yaki kon kontrol kelun, lengba ke Meghalaya State Skill Development Society, kanang yo yi ki usdang ki dewe yen he yong ki hi kejan kam jole kejaj esikai vaneliang ka Ministry of Skill Development da chim kiago depen kan mu haro o ye chibun ki skim kam ka prime hub CM elevate wa kiwi nei benta open chlur ye ki em sap kanang yo erap ki usen de yong ki hi ki hejo ipor kan tu ye ki wada pendep ye cha sikai wos ngau tri ki ye kam we kat we ye wala usdang ye no he yong ide ikejat na jrong wo kre chitom we depen ebok nasib haro o yaki yo job ikam ki nei ni chakman u Dr. FR Sumer hawa kelam da yero o yakni kathau isikai ki wi upalai hadu ar pawitali ki skill development program we nei benta ki wada pendep ye cha sikai ongu kinrus ngi wa cha sikai ibo korder tamto I chempang wo penwandur ye start wadio urimis pertu hawa yero ye krekam gani kechlem isikai sngaungu ule ya OPS Shukla Vice Chancellors kanihu kam jule ia ke principal ke sungo ki wada krek citom upelai baik pelai renti ia ke DDU-CC Wahiajer wa kam jule iwan ra ki sikai wa pher hagani ka thau kentu le ia ki kena wada pendep cha sikai upen em kam hok ye sap khenang wa kamerit yong ki utar chainga omle tang kamnos hele ki bepun kitre ki pamata ki wa ka sapoi ka por ba ke sawar ya kini ki judge skill ki papi ko pinayo training agad ko por momenta pihapan long pan kre pinde pan tray la ka don ka putin ti shaba makeup and hairstyling gade ko wani skill ko sarkar mata kala pensur ki konsumna choni ka government of Meghalaya ka seng ka Meghalaya Skill Development Society ka bade ko wani ki authority ki ban sim ya kabenta bangwa ikilat kelenti ki bakindon ki caka training ya ka baksorka ka majingrap bani open training kon sama chok mendai ta kataru kari India jungi hadin magasyam makari jungi gedi wapun tam ki kon sama kala demi ya ka Ministry of Skill Development ka ministry ka ban petangi gedi skill training ki belong di pokong santam ha habede bat ke chuk ko banda kani ka training ko klayo amanta ko balakran di bobu mana biar belong try hi mopi mne mo pin cha thiet ke sap ko phi don ha ki we pat lanyo stang bam na lenem don ka bor re kat bala ai ka ba phi yang hi na job chat pin ne kindia kan chetu khana ai phi ya ka jingya lenti jonga hadu bangan nopo ya kini kertan bangan dong mikma hadin banga pendap ya ke graduation lepas ke BA hau 1999 syuai kata ngani tri finado bangan khana nadan ba ka cing perkhat ba kwa pedilong sipai mo high school nadan kata cing perkhat ba lasa na lahe lade ka por na kwa pedilong kam nani kwa lidong sipai te hatu snam ba ngal skor po snantinis kadang ketu kenhun ma youth organization ko ngitip ko ke NCC National Cadet Corps ma ye join tu ma boleh ba itna itu uniform phong ko ban phong lang te yo ban phong tin ba adab ya ka matrik abang alit ban puli pendapat ya kelas ke Syakamat nang join po Sanantris College na rung dia apa NCC nama boleh bang kuat ban phong uniform bang kuat ban penkre ya ledi nak benta bang join ya kam supaya tang sudah ya ke graduation ngalale boon ki training ha ka tinga anti chunga kembali mapi benta training mapi skill job nampa ka hair styling and makeup normally training tu por nama boleh apa NCC ki training ikut train supaya ngelit benlit
haki cam di prepare ngala penkre yel jom bagan rung tak kamspai ngala yo ABC certificate course kabalong kapakong santam lala piko aban rung kamspai nang taos nam kakandai spa kanai benri na sajit mga bandai kenti parachute na jerong airplane ya kata ka kursu ngala pendam ayo parawing ngala di qualified paratroopers ni jom sans sin jom na po airplane sans ni jom na po airplane mo sam jom ni jom night jom ASEAN de jom itu Malaysia iya parawing hanta kalawan ke jing sulur ba hanta kan nomlacu ke kamspai na ngan yo ba kamspai dalam dep graduation ini TV hadir mengalit pan ile ek example nam simla pan pois ka thong ke ek mga ko te kawan ka jing snow na mo te ka ek kam mo ko na kamyo te ka struggle wa ni TV mas dep graduation ngalinya taksi shwa mo mengi ang mane taksi bani ekrinya taksi ma John you ki badai na kanika than shani bat kham tam le nawa yeje kumba philayo snow benne na imari mus tu kanika college bat mga kumuway niki member jong board of management nga snow kamen sisya bangilala akan pendap hadu arhuway kali skill development programs but undai tang arhuway taliu haman la iway skill development program ngam tharai kanduna ya I saupo lani sanpomut ki parasitas tila ki multiply arphom la sanpo kanun mut ki yu ki belayo ke cimikai ke boher lingkup ini training programs kiba kani ke Din Dayal Upadhyaya Skill Development Community College ka lapelong hakini senam balayat ngasmo musbun kampam nilai yang entire management jong kanika program iba na Christian ini but kampam ni kabadai ba kanika program yang piki participants ladap yang respond kanika program kanong orlong ni hangi ba piadan kasi kanong at saupo tampan sanpo armat Lewan hangi playo kay nilay asrolu ni resource person by long ba PV day one of the best group lada unong hikay u evaluate yung hindi ko evaluate tang nakasipirya ocean class uyo ban evaluate yung nriyo singi lingba ki skill kiba ki resource person ki impact but in the process mapi kung mangikat akatian paring ki learner pilayo ban bat ya kajing hikay but pilayo ru ban apply ya kini skill on the area of makeup but hairstyling. I am sure when you leave this place the inspiration that our former teacher Ba Morris have shared with you. One, stand on your own feet. 6 days your resource person and your teacher have shared with you her valuable or their valuable experiences in order to shape your skill and perhaps your career. Nan Shimru igay gaway yung ima dimias pertu pendan kamhok ya kani kajing start apa piyo hagi English nomor day hangi apa piya syakmat but apa pidon kata ka confidence but apa pitray sitong kata gaway padon tamba kinbun kijingerap kiba kinyo Amtang national na tao, nagi community college, nagi training centers. What? Naga government ru of Meghalaya, lada pila, but piyet banya. Nagi different schemes. Kiba the government of Meghalaya ka support ya ki youth on the different skills, nagi traits. Kiba ki persyan,
ban ban so thiet ha ki youth jong the state jong ni hapo ni halia ki boon ki schemes but nan aila yai chief guest jongi kong bai la ong is Morris but in share but nanget kini ki scheme sani kini ki jingtep ka ba I chief guest jongi in ai hati kin long ki jingara ya pi but kham tam leile la shai la shisni haba pin pli lai jong I beauty parlor lani salon no not everybody now wants to be groomed